novima koji su tek stigli. Ovo je prvi program ovogodišnjega petoga, a već jubilarnoga Prisigina. Ne znam, znate li za onu priču, dosjetku, kažu, kad se Bog opušta, onda sluša Baha. A kad se anđeli opuštaju, oni slušaju Mozarta, a Bog ih ništa slušanicu. Negdje na tragu te pričice smo osmislili ovu večer, prvu. Naime, sigurno ste sami primijetili u svetim knjigama niti jedne konfesije, ne znam koliko je ko čitao, Bog se nigdje ne smije. Bog bude srdit, Bog bude zadovoljan i Bogu drago, bude i ljubomoran, sam se kao takav deklarira, bude i osvetoljubiv, ali nigdje se, ali baš nigdje i ničemu ne smije. Tu se postavlja pitanje, ako smo mi stvoreni na sliku i priliku Božju, jesmo li mi roba s greškom, s obzirom na to da se svi volimo smijati, ili se i on smije negdje, ima neku tako isto sobicu u kojoj se smije onda anđeli dire kroz tu ključanicu. I zato smo se obratili predstavnicima 5 konfesija u Hrvatskoj, naravno to nisu sve, ali odabrali smo 5 jer nismo mogli više gostiju niti podnijeti Pričiginova, je to stara praksa 5 do 6. I zamolili da nam dođu i pokušaju ispričati ne propovijed, ne teološku raspravu ili predavanje, nego jednostavno priču za koju se njima čini da bi mogla možda nasmijati Boga. Ako ne uspijemo s njime, ja se nadam da će nasmijati barem nas ovdje, a on će vjerojatno u nekoj svojoj sobici guštati u smijehu i anđeli će, dakle, čiviti kroz ključanicu. Nažalost, kao što vidite, nema nas baš sasvim 5 ovdje, a o tome zbog čega nas nema, mislim da će nešto reći Barbara Pera. Ovako, uvijek je bilo, vi ste sigurno već prepoznali, ima ono good guy, bad guy. Renato je good guy, jer meni uvijek pripade da govorimo o lošim stvarima. A zapravo je i to jedna priča, vrlo dobra priča po mom mišljenju, a vi ćete sad cijeniti ovo što sam ja sada kazati. Jer sasvim sigurno se negdje Bog smije na ovo što ću vam sad pričati. Točno prije 3 mjeseca 5 ljudi je pristalo da dođu večeras ovdje. Sve je teko normalno, komunikacija i otprilike prije 3 tjedna nazove mene protojerej Škorić. To je simpatični svećenik pravoslavne crkve iz Splita, koji je oduševljen bio zapravo s tom idejom i on je pripremio priču. I onda on mene zove da, nažalost, on neće moći doći. Jer se upravo danas i sutra okupljaju svi pravoslavni svećenici eparhije Dalmatinske. Sad ćete zapravo vidjeti koliko se ja savladao terminologiju. I on tamo mora biti i njegov vrhovni ne dopušta. On je na moj nagovor ponovno razgovarao sa svojim šefom na način da bi on došao večeras ovdje i otišao poslije toga napad. Međutim, tomu nije bilo uslišano. I onda sam ja pitao Protu Škorića da mi pomogne
se u tome uopće ne snalazim, niti poznajem te ljude, da mi kaže kome bi se ja mogao obratiti. On je rekao, ne možemo, sad se nešto, da to već bio neki skliski teren, nisam znao točno o čemu se tada radi, ali poslije sam jako dobro shvatio. I onda sam ja rekao, koja je sljedeća eparhija, najbliža? On je rekao, Karlovac. Ja sam zvao Karlovačku eparhiju, poslao mail. I nakon nekoliko dana uspostavio sam kontakt sa Slavišom, koji je tajnik kancelarije Gerasima. Gerasim je tamo glavni šef, eparhija Karlovačka. I onda sam mu poslao mail sa svim objašnjenjima, jedan, drugi, treći. Onda sam ga upoznao ko će sve biti. I nakon toga, da nije bilo 2 dana, i nekako ga dobijem, i on meni kaže da je on razgovarao sa šefom, ali je šef rekao da je to tuđi teren i da oni tamo ne mogu ići. Ja sam momentalno promijenio retoriku i umjesto svih tih naziva i termina, njemu sam rekao Slaviša. Šta bi bilo da je festival u Italiji? A ne može. Dobro, dajte mi, pomozite. Bez veze se će dogoditi problem da dođu svi, a da ne dođe nitko iz pravoslavne crkve. Pa tako, pa šta ću ja raditi? Pa vi možete raditi sljedeće. Obratite se eparhiji Dalmatinskoj, neka oni upute pismo nama, zašto nitko od njih ne može, pa ćemo mi onda vama odgovoriti, vidit ćemo šta ćemo da raditi. Naravno, ja sam se obratio Škoriću, prvog dijela, jer Škorić je meni odmah rekao, pa rekao sam vam ja. I tu je prestala komunikacija sa Dalmatinskom i Karlovačkom eparhijom. I onda sam u taj dan navečer, jer vidim da mi stvari izmiču iz ruke, pozvao pisca Slavoljuba Stankovića u Beograd. I pitao njega, slušaj, ti može biti da ti tamo znaš neko? Nakon 10 minuta je stigao odgovor u mailu, to je bilo mailanje, u kojem je on mene obavijestio sljedeće. Potegao sam neke veze, ali ima u Dubrovniku protojerej Zorica, koji njegovu čerku ja poznajem, pa ćemo to probati. I onda smo probali. U tom trenutku ja sam više uskipija i zamolio sam dragog gospodina da se on uključi u priču o pravoslavnom svećenju. Ja sam za neki 2 dana dobio e-mail od protojera Slavka Zorice. Ja moram reći, meni je on odmah bio blago sumnjiv. Znači, pravoslavni protojerej, a Zorica kada je Aleča ušao. S druge strane, znate on, možda ipak je pravi. I napišem čovjeku sve ovo lijepo što sam vama u uvodu kazao, što bismo mi htjeli, kako bi to išlo i sve, i čekam jedno 2 dana i čovjek se javi. I kaže, jao, znate, ali baš toga dana, ne znam, a nema mi ovdje zamjenika, ne znam, a šta bi to točno bilo, kao šta? I sve se on nešto raspituje mimo ovoga što sam mu ja objasnio, a ja vidim da je čovjeku zanimljivo to, ali sve govori kao to, da on to objasni nekome koga će možda zamoliti da ga zamijeni. Dakle,
I kaže, javit ću vam se najviše za 2 dana, oprostite, stvarno mi je zanimljivo, ali ne mogu vam garantirati, ne mogu ništa dobro. Može 2 dana, ništa. Ja pišem u Beograd, ovome Slavoljubu, slušaj, daj reci ovoj, mislim da se zove Bilja, siguran, pita Ćaleta, šta je? I javlja se on, evo sad ću ono, ne javlja se Ćale, ne javlja se niko. Da bi tek za 4 dana čovjek mene ponovo nazvao i rekao njemu ovo. To je bilo jučer. To je bilo jučer. I ja mu kažem, pa dobro, to je pa ne možemo bez pravoslavaca jebemo on. Pardon. Međutim, on naprosto eto kaže da nikako ne može, ali do godine ili već kada, apsolutno i tako. I to je ni po muke. Pero preuzima mikrofon. Tu živi imam Vahid Hadžić, s kojim sam se prije 3 mjeseca dogovorio da će nas. U međuvremenu sam ga kontaktirao N puta, bio kod njega kući, njegova žena Suada nam je kuvala kao i davala na njevatu. Na odlasku su mi poklonili Kuran. Dvoje žive. Nema nikakvih razloga da se u bilo što sumnji. To jutro. Stigao je mail sa jednom rečenicom. Ja sam odgovorio mail sa 17 rečenica. Zovem na mobitel, ne javlja se, tu smo gdje si. I imamo još rabina Lucijana Perevića. Je li možda on stigao među vremenu? Rabin Lucijana Prelević je iz Splita. Možda ga neki od vas znaju. Evo ga. To je pričini. Ovo je inače Roje Anka. On naravno nema pojma. Uglavnom. Rabin Plerević je igrao vaterpolo u Mornaru. Bio je dobar vaterpolista. I onda je putnicu ga naveli u Jeruzalem, kao i na Luku. Tamo je završio škole. Krajem prošle godine se vratio u Hrvatsku i postao prvi hrvatski rabin nakon 60 godina. To je zaista interesantno. Svi moji kontakti s njime bili su neupitni. Na moje pitanje imali da ćemo mu osigurati hotel. On je rekao, nema problema, samo žive moji. Jutro sam zvao rabina Prelevića, on je bio na nekoj nastavi, ostavio sam sve moguće poruke. Možda je biti da je i njega, kao i mnoge od vas, bunilo ono na plakatu MKC. Jer vi svi znate da je zapravo to dom mladih. Ja to ne znam, nemam nikakvu informaciju, ali on još uvijek niste rabin. I eto tu smo. Ja mislim da je to zapravo jedna dobra priča za Božji smijeh. Pardon, a priče o ostalima koji su za druge programe se javili i obećali da će doći, a odustali, to ćemo vam iz večeri u večeri. Ovakva je situacija, nije tako priča. Mi imamo još 44 goste na ovom pričitinu. Do sada smo imali samo jedan otkaz na vrijeme koji je supstituiran. Prema tome piste smo doveli u red. A ove svečenike slabo. Možda oni
Ili mislite da je on preozbiljan? Možda da ih čujemo, eto, ovo dvojicu najhrabrijih. Ovo je trebala biti jedna potpuno ekumenska večer, a bez molitve. Svela se na zapadni kršćanski krug, ali vjerojatno će i to biti dovoljno. Ovakva vam je situacija. Nas u Pričiginu ništa ne može iznenaditi. I od jutros, od kad je bilo jasno da će biti 3, jutros je bilo 3, ja sam profesor, a ovdje i onako među ovima nije bio niti jedan ateista. I onda ću vam ja kasnije ispričati. Moja će priča biti o ekonomiji Božjeg smijera. Ali o tom potom. Sada su konačno na red došli ovi naši ovdje cijenjeni gosti. Luka Tomašević. Pretpostavljam da veliki broj vas poznaje Luku Tomaševića ili ga bar po novinama čita u javnosti. Luka Tomašević vam je jedan čudan tip. Mi smo zajedno sjedili na senatu sveučilišta i sad ja ovako, kad se nešto naljuti, kad je rektor Pavić naljutiš se svaki čas, ne? Onda bi ja malo ono nešto zaveštila. Onda bi svi govorili, nemoj, Luka je ovdje. Onda je Luka izjavio jednom prigodom da ja imam pravo za peštinat, jer da moje peštinje su s razlogom. Inače, Luka Tomašević je vrlo učen čovjek, redovni je profesor, bio je dekan na bogosloviji u Splitu, bio je, koliko toga ima za natrajanje, ali ja bi vam i knjiga i napisao, imam ja doma njegovih knjiga, ali jedno bi vam stvar samo svukao iz te vrlo snažne, bogate biografije. Luka Tomašević je jedan od prvih ljudi na ovim prostorima koji se bavi se bioetikom. Možda neću vam sada tumačiti o čemu se tu sve radi i kako se radi, ali uglavnom i na svjetskoj razini je prepoznat i on je član jednog udruženja na svjetskoj razini, ne samo član, nego je član uprave ili tako nešto, ja sada neću vam govoriti, ali je Luka Tomašević vrlo važno. Pozdravimo još jedan pozdrav. I imamo ovdje pored Luke jednog mladoga gospodina. On se zove naravno Dražen Arman. On sam odišao pogledati kad je rođen. 1967. u Splitu. Inače, ova priča o svećenicima meni je bila fantastična. Rabin iz Splita, pastor iz Splita, Luka Tomašević ovdje na Puškovu, protojerej Zorica na Puškovu. Ja sam zapravo cijeli život živio u uvjerenju da su ovdje samo katolici. Nevjerojatno da ovaj ludi grad i ova luka ovdje sredina zapravo proizvodi nevjerojatno jednu multikulturalnost. Vi o tome mislite, ali mene je to zaista ovako fasciniralo. Ja sam ponosan što živim u takvoj sredini. Pastor baptističke crkve, Dražen Arman, studirao je u Splitu, diplomirao je kod Kudrajceva, otišao u Zagreb na studij i onda ima jednu rečenicu, da ja sada to ne izmišljam, koje kaže da je nakon duhovne potrage pronašao
smisao u kršćanstvu. On je danas pastor u Splitu. Može biti da je ovo jedna prigoda da ga možda jedan širi put splitski prepoznaš. Pozdravite, Roženi Hrvatski. Sad kad smo se toliko nagovorili, piše ja nego Renato, mene je već morat. Hoće prije. Hvala Luka. A neću sljedeći. Lijepi pozdrav svima. Vidim neke poznate osobe, draga lica. A najprije bih zahvalio organizatoru, mom prijatelju Petru Filipiću, koji mi je prvo što je rekao, o meni vam je kazao, nije rekao da mi je se predstavio kao ateist. A znate, onda mi je ispričao priču kako je išao krasti hostije u Dominikanaca kao mali mučić. Onda ga je ulovio ševesti brat laik, ubio Boga u njemu, zato je postao ateist. A gospodin Renato je rekao da se morate zadovoljiti s nama dvojicom. A znate kada je prvi smijeh u Bibliji nastao? Odmah kada je Bog stvorio Adama i Evu. Zapravo stvorio malo prije Adama, onda je Adam bio malo tužan, tako. Kad onda vidi Bog kraju s njime, stvori mu Evu. Dovede mu je i kaže, izvoli pa biraj. A što je Adam učinio? Nije se nasmijao kao vi, nego zapjevao. Dakle, to su male šale na početku ove večeri. Pozdravljam vas sve, zahvaljujem. Ja iskreno želim podržati ovaj kulturološki skup koji je nadišao i granice Splita i Hrvatske i drago je zbog toga i moja prisutnost je najviše u tom pogledu. Ja čak nisam pitao niti dozvolu svojih šefova, ima ni više. Ja sam smatrao da to ne treba pitati, jer ovo je prigoda za druženje, gdje su god ljudi, gdje se druže, tu mogu ja biti. Zbog toga rado sam došao, odazvao se od prvoga dana, a drago mi je da je ova priča, da li se Bog smije, odnosno čemu se Bog smije. I evo moje priče. Bio jedan dobri Luka. Možda je dobar bio kao ja, to ne znam. Živio je na selu, imao je svoje vrednote, svoju obitelj, svoj red, dobar, miran život. Život pun rada, pun stege. Imao je svoje njive, svoje posjede. Njive su davale svoj plod. On je bio zadovoljan jer je mogao prehraniti svoju obitelj. Ipak je primjećivao da te njegove njive, osobito jedna, daje malo bolje i više nego druge. Znao je da dobro radi. Kopa, ore, čisto. Ali nekako ova bolje nosi nego druge. To je sve činio i na drugim njivama. I onda dosjetni se. A to je zbog toga što je točno na toj njivi kraj puta nalazi se jedna kapelica, u njoj raspet Isus, koga je on rado zvao moj kraj putaž. Kraj puta, kraj putaž. Nije on znao kad je ta kapelica napravljena. Nitko se u selu nije sjećao. Ni otkada je taj Isus. Ali njemu se svidio na križu i rado je dolazio pred njega moliti se. Klečao je pred njega. Razgovarao s njim. Pitao ga mnoge stvari. Iznosio mu svoje probleme, svoje obitelji, pa karta svoga sela, a to i tamo i domovno. Daleko od toga da i drugi seljani nisu dolazili pred to kraj putaša pomoliti se. Ali oni su sve nekako bili malo sebični.
Sve što bi se obraćali Isusu na križu, bilo bi komo Isuse daj mi, pozdravi mi, nek budem bogat, sačuvaj mi žetvu, sačuvaj moju djecu, daj im zdravlje, da završe fakultete i ne znam što već. Sve različito od Barba Luka. Barba Luka to nikad nije tražio. On bi jednostavno govorio s njim, razgovarao s njim, iznosio probleme. Dakle, nije mu ništa tražio za sebe. I jednom, čak je bio umoran, radio je cijeli dan, kopao, sve je bio blaćan. On stane pred Isusa, svoga krevetaša i poslije razgovora kaže, a znaš što, ma moj Isuse, a ne mogu te više gledati kako ti stalno stojiš na križu, razapeo, toliko si toga za mene učinio, toliko ti trpiš, daješ mi, blagoslivljaš me, a daj molim te, usliši mi jednu molitvu. Slušaj se, što će to sada njegov Luka reći? A Luka veli, ma daj Isuse da te malo zamijenim. Da ja dođem na križ, pa da osjetim koliko si mene volio tu bol, a ti se malo odbori. Pa ćemo se tako mijenjati. Tada ugleda on, Isus se počeo smiješiti. To nije smijeh, onaj gromoglas, ali osmijeh na Kristovom licu. To više nije patničko lice. I čuje se glas. Znači je kao s neba da dolazi neki šum, neki šapat. O moj prijatelj Luka. A sutra dan je bila nedjelja. I Luka rano ustane i pođe u kapelicu kod svoga krajputaša pomoliti. A put seoski, blače, posle kiše, sklizak. Kako je kapelica ono na brijeg, on krene, klisa put i on padne. Prlja se sad. Bez riječi, bez galame, bez srdžive. Vrati se doma, uzme novo odijelo i ponovno ide svome krajputašu u kapelicu pomoliti se, s njime razgovarati, iskazati mu čast. Međutim, na istom mjestu ponovno padne. I on ponovno strpljivo se digne, vrati doma i ponovno ide moliti se. Kad on dolazi do tog utvrdice Lokve, gdje je blato, stoji jedan fini gospodin, mlad, jak, sa štapom u ruci i kaže, prijatelj Luka, ma da ti pomognem prijeći preko ove Lokve. Dobro, prijatelju, hvala ti lijepo. I on njega uzme, podigne i prenese. Kad je prenio, dođeše pred kapelicu, Luka ga zove, ajmo prijatelju, sad kad si moj dobrotvor učinio mi tako lijepo djelo, ajmo se pomoliti zajedno. Luka, ni zašto. Ostavi molitvu, kakva molitva? Dobro, prijatelju, zašto ne? A nema mi to govoriti. Znaš li ti ko sam? Ja sam ti đavao vrag ili stora. Luka se savio. Eto ne. Otkud to, pa đavao se tona čini zlo, ne čini dobro. A đavao se tada počne smijeti. Znaš, ono sam ti ja podmetio nogu i prvi i drugi put da padneš u blato. Jer sam se nadao da nećeš ići na molitvu, da ćeš se naljutiti, opsovati, predati pragu sve i vratiti se kući. A ti si strpljivo podnio. I kad si prvi put pao, Bog ti otpustio sve grijehe ovaj tvoj kraj putač. To sam ja vidio. A drugi put, kad si to strpljivo učinio, Bog je otpustio grijehe cijelo tvoje obitelji. I onda vidim ja kud je to krenulo.
Ako i treći put padneš, oprostit će cijelom selu, a to se ne smije dogoditi. A iz kapelice se ču glas. Ha, ha, ha! I kažu, tak se nasmijao. Ne treba više koliko za najava. Hvala Petru, hvala Renatu na pozivu. Sad znam da sam treba doći, jer ono što sam čuo onima koji nisu došli, mislim da je to bilo prije nekih otprilike 1453 dana. Putovao sam za London gdje se trebao održati jedan duhovni seminar. To mi je inače bilo prvi put da se vozim jednom takvom letjelicom kao avion ili zrakoplov, kako se već zove. Iako sam se pomolio prije puta, nije mi bilo baš svejedno. Pri onom odjetanju, onako zaljepljen za ono sjedalo s pritiskom kasnije u ušima i blagim tresanjem aviona, sve to učinilo da se osjećam prilično nemirno. Kroz prozor, naravno, nisam se htio pogledat, ja sam samo na ljude do sebe, one ispred sebe, kričko oka i one iza sebe. Naime, htio sam vidjeti da li se oni osjećaju kao i ja. Međutim, ono što sam vidio na njihovim licima, malo je reći da me posramilo. Na njihovim licima sam vidio, primijetio sam gotovo savršeni mir. Zaključio sam da su oni najvjerojatnije bili veći vjernici nego ja. Međutim, kako se nisam mogao pomiriti s tim, odlučio sam pogledat kroz prozor i to zadržati. I uspio sam. I što sam više držao pogled kroz prozor, to je moja bojazan tim više splašnjavala. Shvatio sam da se strah ne pobjeđuje bijegom, a suočavanjem. Međutim, tako zagledan kroz prozor, malo sam pogledao prema dolje i gledam. Vidio sam da je tamo dolje sve manje, ovako gledajući sa visine. Gledam ja, manje more, manje planine, manje rijeke, manje vinogradi, voćnjaci, konji vrani, polivali, razigrani, mali. A što smo se više penjali uzbrdo, to su bila manja imanja, vile, kuće, vikendice. Jednako su bili maleni i mini i mega marketi. Čak i bazeni, brodovi, pisari. A što smo se još više uzbrdo, to jest uzgor, penjali, to su bile sve to manje neke umjetničke slike, satovi, narukvice, džinđe, proševi, pa čak i mnogi ljudski problemi. Dobro. Polako sam donio u to svoje sjedalo i sa mislima prema Londonu. Radovao sam se što ću tamo vidjeti onog Big Bena i onaj Piccadilly cirkus, onu rijeku Temzu i da, Westministersku, kako se nazove, palaču, a možda čak i velepni onaj Ben. E sad, onda se dogodilo to. Dražene, začujem razgovjetan glas, okrenem se oko sebe i nikoga nisam primijetio da gleda prema meni. Još jednom, Dražene, nisam i ovo druge nego zaključio. I taj glas samo ja čujem. Ponekad valja zaključiti da ti se Bog obraća. U nekom trenutku. Gledaj kroz prozor i pamti što ću ti pokazati, što mi je smiješno kod vas
mnogih ljudi koji ste vezani za zemlju. Kroz prozor, a kroz prozor vidi samo tvoje plavetine, ništa drugo. Ali niste imao druge nego gledati kroz prozor. Čim sam udahnuo prvi put, ispružao mi se jedan nevjerojatan prizor. Ugledao sam čovjek, poznatog jednog bankara, kako u rukama nosi trezor. Trezor je bio očito prilično težak, međutim kako je i taj bankar bio prilično teška i jaka faca, činilo se da ga je nosio s lakoćom. Jedan put rec, drugi prizor pred mojim očima. Ugledah jednu luksuznu veliku kuću obloženu mramorom ili nekim dragim ili poludragim kamenom i prozori su bili obloženi i rešetkama, pozlačenim rešetkama i gledam kroz jedan prozor je jedan starac tužnog izraza lica gledao prema van. Čak mogao bih reći preplašenog izraza. Građane, nije li smiješno da se čovjek trudi cijeli svoj život mukotrpno da bi stekao nešto? Naime, taj čovjek sad već osjedio, bio je onaj bankar. Nije li smiješno da se čovjek trudi steći cijeli svoj život nešto mukotrpno, a onda ga na koncu prevari običan strah da ne izgubi to stečeno. A onda ga u taj strah i još neke pripadajuće kamate isprate sve do smrti. Da, smiješno je. Smiješno je. Primjećuješ li da između prvog i drugog prizora tek tašak? Ali pogledaj sad drugi prizor. Nešto drugo ću ti pokazati. Gledam ja opet kroz prozor i gledaj, sad ugledam jednog poznatog lokalnog šerifa kako jaše na konju zajedno sa još 7 veličanstvenih svojih pomoćnika ili pomoćnika, kako se to kaže. Onako ponosno, taj lokalni šerif kažu da su ga zvali Bog i Batina, Bog zato jer je sve držao pod kontrolama Batina, jer bi sad ko bi narušavao njegov javni red i poredak, dobio po prstima. Jahali se oni to tako, ponosno, jedan purec. Drugi prizor. Ispred mene nepregledna pustinja i gledam te sve prethodne junake zbačeni sa svojih konjića kako leže u prašini i gotaju listu prašinu. Građane, nije li smiješno da čovjek, odrastao čovjek, ne zna da će prije kasnije požeti ono što sije? Nije li smiješno da odrastao čovjek ne zna da će prije ili kasnije završiti u nekoj prašini ako se na vrijeme ne zaustavi, okrene smjer? Da, smiješno je. Primjećuješ li da je vrijeme između prvog i drugog prizora tek dašak? No, okreni se, imam ti još nešto pokazati što se tek ima dogoditi. Okrenem se i gledaj, prepoznam jedan bračni par Maja i Toni su to bili. Jedan sredovječni bračni par iz moje ulice. Šetali su onako uz more, držali se ruku pod ruku, išli s noge na nogu, pričali, izgledali prisutno, zaljubljeno. Da, prisutno i zaljubljeno, iako su i u braku. Čudno ti je nešto. Da, čudno mi je. Čudno ti je jer znaš da su danas predrastali, da se svađaju, da se optužuju stalno za neke stvari. Među ostalim ona njega da mu je više stalo do njegove mame i nogometa. Ona njega da je njemu više stalo
da je njoj bio ovo nju, da je njoj više stalo do ovih sapunica i večere za pet. To znači da ovo sada što vidim, da se u međuvremenu zapravo nešto dogodilo u njima, sa njima. Kaže, svaki čovjek prije ili kasnije dođe do nekog svoga zida. Neki od njih podignu glavu prema gore, to jest prema meni. Mali i tvoj su jedni od njih. Ali pogledaj, imam još jedan posljednji prizor za danas. Okrenem se i gledam neku svečanu livadu. To je livadi jedna djevojka kako se igra na njoj i još mnoštvo ljudi oko nje. Svi su bili nekako okruženi nekim jakim svjetlom. Činilo se da bi to mogao biti komad raja. Poznaješ li ovu djevojku? Ne poznajem. Poznaješ? Sjećaš li se Ane? Ane, čerke, male čerke moje rodice. Da, sjećam se. Imala je samo 2 godine. Kada je umrla do nerijetke bolesti. Ali ovo sada, što vidim, ovo je sad sasvim nešto drugo. Sjećaš li se kad si, nakon svega što se dogodilo, otišao kod svoje rodice i njenog muža i kako si, naravno, uglavnom šutio takvim trenucima, ne treba puno govoriti. Ali ipak sjećaš li se što si im na kraju rekao? Da, sjećam se. Rekao sam da vjerujem da ovo nije jedino vrijeme i da ovo nije jedino mjesto i da vjerujem da je Ana na mjestu gdje više neće biti jedna bolest moći dotaknuti. Da, rekao si mi to, ali ti u to nisi vjerovao da je istina. Da, izgleda da nisam vjerovao da sam to rekao tako, jer to tako treba reći. Ali ovo sada, što vidim, ovo je... Gospodine, sletjeli smo. Još ste samo vi ostali u avionu, gotovo. Ja sam još uvijek bio zagledan kroz taj prozor. I izašao sam vani i gledaj, u Londonu je počela padati kiša. Iako su za taj dan najavili potpuno sunčano vrijeme. Kišobran se zaboravio ponijeti, ali nije toliko bilo bitno u tom trenutku. Ponekad kišobran zna i zasmetati, posebno ako se radi o nekim kapima s neba. Onda je prava šteta ne dopustiti da te malo smoće dotaknu, možda čak i okupaju. Dok sam čekao prtljagu, smiješio sam se sam sa sobom, shvatio sam zapravo da sam već u zraku, prije nego sam uopće isletio u taj London, imao neobičan, ali pravi pravcati duhovni seminar. Mislim da se još netko blago, barem blago, nasmiješio na tu misao. Hvala. Da prelazak sa ove duhovno okrepljujuće priče na ateističku ne bi bio odveć nagao. Ja ću kao vjerojatno agnostik, ja ne vjerujem da vjerujem, ali nisam siguran. Ispričati jedan vic koji bi možda, zapravo jedini vic za kojega znam,
slutim da bi Bogu mogao biti smiješan i da bi mu se on mogao nasmijati. Dobar dio vas ga zna, šta ću ono, ima sigurno oni koji ne znaju. Dakle, ide ateist kroz šum. Iza luta jednom se pojavi Medo, golemi, grizni, na njega. Ovaj se sledi i govori, Gospodine, pomozi, Bože, pomozi. No, trenutku kada se zamrzne, Medo ostane ovako i čuje se od nekog odozgo glas. A šta je ptico, di si? Čitav život. Tvrdiš da me nema, da ovo, da ono. A sad kad je frka, sad Bože spasi me, Bože pomozi. A ja šta ću, ne znam, nije bilo druge šanse, probao sam ovaj. I šta bi ti sad, sad vidiš da me ima. Hoćeš sad postati vjernik? Ajmo, slušaj, kako glupo je malo. 60 godina tvrdim nema i sad odjedan put, kako ću ajde čini neka, ne znam, taj grizli bude vjernik. Pa moj Bog, dobro. A ovako, u tom trenutku se Medo odbrzne i govori, blagoslovi Gospodine ove dana. To je jedan kratki prelaz prema jednoj ateističkoj priči o ekonomiji Božjega smijeha. Prvo, molim sve da sutradan nikome ne pričaju da sam ja iskoristio poziciju direktora da bi moga pričati. Da nisam osnovao festival da bi moga pričati. Ovo je samo viša sila, ništa nas ne može iznenaditi. Drugo, ste vi možda primijetili u ovim dvijema pričama, jedan mali detaljčić. Luka je rekao da ima samo onaj Luka koji nije Boga pita daj. A svi su ostali pita. Pastor Dražen je rekao, glavni lik mu je bio bankar i kamate i takve stvari. To mi je bilo ovako vrlo interesantno jer moja tema je ekonomska. Ja sam profesor iz ekonomije, kao što neki vjerojatno znaju. A moja priča je povijest Božjeg smijeha, ja sam tako mislim da je to ekonomija Božjeg smijeha. Nemojte mene ovako preteško ocjenjivati. Kad ja znao lijepo pričati kao i prethodnici, ja bi bio svećenik, a ne bio ono što jesam. Uglavnom, priča moja počima u praskoru. Bog je bio jako vesel, propošan, smijao se. Stvorio je dan, stvorio je more, planine, čovjeka, vesel, smije se. Sve to negdje iz kraj kad prati onaj vrag iz Lukine priče. I onda ti se vrag vatio posla, napravija noć, osolija more, odreza vrhove planina pa su nastali vulkani. Stvorio je ženu. I to je malo pokvarilo Bogu raspoloženje. I on se bacio u teško razmišljanje i stvori novac. Bog se još u veće razmišljanje baci. I novac rasporedi neravnomjerno po zemaljskoj kugli. I sad prolaze tisućljeća, eoni. Bog je u nekoj defanzivi. Vrag se cereka. On je sve po njegu. A Bog samo mu je izgledija osmijeh pticam, kad su se umeđu vremenu te vražije nakane o neravnomjernoj raspodjeli novca po zemaljskoj kugli pretvorilo u preozbiljnu situaciju. To je došlo do otle
da je, na primjer, u Irskoj, da ne uzimam naše ovdje neke bliže lokalitete, u jednoj, naravno katoličkoj obitelji, kćerka odrasla i dohvatila se nekih 20 godina i jednog dana nestala iz kuće. Oplakali, tražili, vamo, majka u problemima sa zdravljem, ali kćerke nema. Je prošla godina dana, evo kćerke na vratu. Pa ti si, otac je napao samo tako, pa ti vidiš šta je ovdje, vamo, tamo, pa ti si bila, pa šta si radio? Ona kaže, a ja sam prostitutka. A, sramota i šta je od nas sad, možete da mi se pojeli, da se sve od njegove riječi izgovaralo. A zašto si onda došla? Ona kaže, a evo donijela sam neko novce da popravite krov, vidim da vam pokišnjava. Vratu sam donijela onaj Rolex. A tebi evo ključe dole ispred kuće, Mercedes najnoviji. U stvari sam vas došla pozvati da dođete mjesec dana na moju jahtu. Stari nju gleda. Pita, a čekaj, šta si ono rekla, pita si? Nego li prostitutka? A, dođi čerko da te zagrlim. Ja sam mislila da si ti rekla protestant. Dakle, dogodile su se, kao što vidite, velike razlike, novac je uvjetovao čudo. I sada dolazi jedna slučajna koincidencija. Imam neke podatke o tome koliko su bogati pojedini vjernici. Po tome što sam ja istraživao, najbogati su Židovi. Oni imaju u svijetu trenutno oko $30,000 po glavi stanovnika. Onda dolaze ovi protestanti, jeli, i tako dalje. A najslabiji su oni koji večeras nema, jeli? Znači, pravoslavci, muslimani, oni imaju najniže dohod u svijetu. Međutim, to je brojčanoj nekoj situaciji je vrlo interesantno da najveće nezaposlenih ima među ovima najbogatijih. To je ovako zaista interesantno. Evo. I sada ta priča o brojevima zapravo pokazuje da na svijetu vrag je dobro napravio svoj posao, no meni se čini u toj povijesti Božjeg smijeha da se ukazuje svjetlo na kraju tunela. Evo kako ja to vidim. Međuvremeno je izmišljena jedna znanstvena disciplina, zove se ekonomija sreće. Pogledajte zemaljsku kuglu, vjernike na toj zemaljskoj kugli, vidjet ćete da najveći indeks sreće iskazuju oni koji nisu među najbogatijima. I može biti da je to prilika da se Bogu malo vrati osmijeh na licu. To je nekakav paradoks. Najveću sreću iskazuju taoisti, Hindusi i Židovi, naravno, jer to oni u svemu pravi, ne? A ti su, ja sad dolazim na ovo što me je Renato prosto, jeli, kao ateisti, ti su ti ubogi, jeli. Evo ovako vam stoji sa ateistima. Vidim da neko se smješka, možda će mu se zamrziti i osmijeti na ovo ispričanje. Prije 10 godina na svijetu je od ukupnih stanovnika svijeta bilo je 17% ateista. Onda se malo Kina razmrdala, pa Rusija i tako dalje, i broj ateista se smanjio na 11%.
Od toga, ne ateista, pardon, to su nevjernici. Ateista ima 2,5-3%, a ostali su agnostici. Sad dolazi ono interesantno. Ateisti imaju daleko iznad prosječni dohodak po glavi stanovnika. Imaju najmanje nezaposlenih i imaju jedan od najviših indeksa sreće. Možda nisam ovo treba ispričati kad su ovdje srećenici, jeli? Ali mislim. Tako da ovi koji još u sebi misle da su ateisti, ali se skrivaju, jer su ih ovi sada umeli, jeli? Neka mi se obrate, ja ću im dati detaljne podatke, tako da im vratim samo pouzdanje. Eto, to je moja priča. Ima ona još jedan kraj, ali neću sad. Ništa, to je bilo to. Jer tako? Nije to bilo to. Izvadimo pitanje. Je li stigao Rabin? Mi smo se dobro pripremili za ovu večer. Imamo pitanja, i tako i drugi imaju pitanja. Ja imam jedno pitanje. Dakle, imam dva. Nikad mi nije bilo jasno zašto su svi sveci na slikama onako limunasti, suli. Nijedan se ne smije. Volio bi praluku ili da mi objasnite zašto na svim slikama se sveci tužni, ne? A drugo pitanje, pa možda ćete vi to spojiti, ne? Drugo pitanje je, ostajem zato jer sam ja neuk, a i malo sam nervozan. Da ćete vidjeti zašto. Jer imam jedno praktično pitanje. Ovdje sam vidio neke ljude koji se ženili 2 puta, ona gore 3. Tako ti. I sad imam prosjek. Ja bi se ženio, jel? Ali je problem sljedeći. Što će se dogoditi kad ja dođem na onaj svijet? Koja, ili onaj od troje, da uzme njega, kad on dođe na taj svijet, koja će mu od te 3 pripasti? Ili će mu i tamo biti sve 3, pa će biti pužva u 16. Ili će se dogoditi ono što u islamu lijepo govore, da kad dođeš gore, da će te pripasti ona jedna djelica. Ti pitaš i odmah odgovaraš. Ja ću ti početi odgovarati od podaža. Drugo pitanje. Umro jedan čovjek, jedan znako skroman, došao pred Petra. I sad, počne ga Petar pitati, šta ga god pita, nisam. A skroman, Petar ga mora poslati u pakao, a svidio mu se na razne. Nije za pakao. Zato bi ga urao, nema time. Nastaviti s tobom jedan. Onda Petru pade na pamet, čuje, jesi bio oženjen? Jesam. Ma što ne govoriš, ulazi? Ide drugi za njega. Niti Petra ne pita da se pruči. Tvoj prijatelj, da nam ga uvati. Stani malo ovdje, ja gledam. Ma čega Petra, ja s tobom nemam što razgovarati. Evo ti sam, pa ko, s kime? Pazi Petre, ovoga se pustio u raj samo zato što je bio oženjen. A ja sam bio 2 puta. Pa moramo da u raj odmah. Ti ne možeš, da. Pa zašto kako nam, jesi budala, kad se vidje kako drugi tu, znaš što se drugi.
mogu bi odgovarati i ozbiljno. Ali pazi, ja sam ti rekao da ja to nisam slikao. Sve te sveće koje si ti vidio, ja ih nisam slikao. Da sam ja slikao, sigurno bi se smijao. jel? Ima ona, to je trenutno stanje da oni koji su sada isti, da su oni sada s većim indeksom srećnom. Ima ona, što se zadnji smije, najsrećniji. Dobro. Što se tiče slika, samo usput govoreći, mislim da je to isto ono što izlazi iz čovjeka, da izlazi iz stanja njegovoga duha. Ko kaže da onaj ko je slikao, da je bio vjernik. Možda je to i odraz vremena. No, što se tiče, jer bih mogao dugo pričati, ali ne smijem. Što se tiče ovih ženitbi, ovo je i polu ozbiljno. Zato što sam ja oženjen, ali ne, bit će Fraluka, to dobro zna, bit će ista stvar. Zašto? Zato je, vjerujemo da ono što u Bibliji piše, da se u nebu neće ni ženiti, ni da tako. Prema tome, sad, neko može se postaviti pitati, pa što će onda tamo raditi? Ali ako više malo ozbiljno pričati, onda bi došli do toga da vjerujemo ono što je Isus rekao. On je rekao ono što oko nije vidjelo ovdje na zemlji, što uho nije čulo, što srce nije osjetilo, dakle uključujući i smijeh i radost koji smo ovdje osjetili, to Bog priprema izabranicima svojim. I sad, ako ovo nadilazi, ako je to istina, ja vjerujem da je to istina, onda je to vrlo zanimljiva priča. Onda to nije smiješna priča, ali je razdragana i radosna priča. To samo toliko sam se Ja se ispričavam, ovaj indeks sreće i ovo sve živo ispada da su ti ateisti, dakle izabranici. Hoćemo ozbiljno. Ne želim provocirati. Ne, možemo mi pričati. Žalim se, samo jesmo li mi završili s pitanjima, ima još? Ja mislim da smo mi, Renat, ovo dobro izvukli. Gdje pa mi je ovo posvetamo? Evo za kraj, ovo sam želio samo za kraj, nemojte vi slušati samo za Petra. Noća sam ja imao viđenje. I u tom viđenju meni se ukazao Krist. Ono fino došao u sobu, probudio me, malo smo sjeli kraj mene, malo me mazi. I pita me, ko ćeš ti to sutra? On kuda idem malo na radio, malo ću u školu, pa ću malo opet tamo na ne priče. Kako? Što se ono malo boji, ne znam, sad mi znači. Ono gleda sve. Nije mi to baš drago, malo se previše u tim medijima, malo i više sebe nego mene propagira. Ne znam šta ću i meni sine onda. A gospodine, znaš ti da je tamo moj, onaj moj prijatelj, a tvoj ne znam šta je tebi, onaj Petar Kiličić. A znaš ti, gospodine, da on dijeli priče sutra? Ma jeli, onda može svi.
smo već u raju, opet vjerojatno kad znate dolaze muž i supruga, nažalost, stari ljudi, nažalost, stradali u prometnoj nesreći i dolaze u raj i Sveti Petar on pušta, nema problema i govori, možete birati, hoćete kuću uz more, hoćete u planini, hoćete u šumi, na livadi. Kakvu poslugu trebate, isto vegetarijanci i imate sluge, muške, ženske, ne znam, sve što treba i muž gleda i okrene se prema ženi i zrekne, šama i oni, ti sunac, tebi i makrobiotici, jesam 20 godina već hvala. Dogodilo se ovo što se dogodilo, nadam se da smo se ipak nekako razveselili, ja jesam. Prema tome, malo sam se više smrzao radi vas, jer sam se ovako lipo opukao, vi ste ostali na putu. Pozivamo vas na sve ove ostale dane. Posebno ovom prigodom bi vam spomenuo da u petak poslije podne i u subotu cijeli dan kod semafora dole kod pošte možete donijeti knjige ako imate doma viška. Znam koji je to problem brisati prašinu. Pa tamo će biti vaga. Možete odnijeti knjiga koliko donesete. Možete donijeti, a ništa ne odnijeti, ali nema odnošenja bez... To je poželjno da ništa ne odnesete. Dakle, ili na vagu, ili na centimetre izmjerimo, ima onih knjiga sa biblijskim papirom, tankim koje su lagane, ali su debele. Ja recimo imam na tom biblijskom papiru glavne radove Engelsa i Marxa i Engelsa. Ovo je centimetraže na popil. Te knjige svake godine poklanjamo nekoj osnovnoj školi tu gdje se teže knjige nabavlja jer novaca nema. Pa, eto tako, mi smo gotovi. Petka popodne, kad smo rekli popodne, subota cijeli dan. Hvala vam puno.